batsinze kubona diplome zabo yangarije hamwe ngo mukomere naje nayibonye ku nturo yakanga yakana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. No reka tuvuge rero inzira zine zifasha umuntu kunesha ibigaragazo. Amen. Haleluya. Ayo magambo aracahemva uri mu bigaragazo sinzi icurimo ariko vumilia ihangana. Haleluya. Amen. Nubona ibigaragazo bigaragazo cyagitinzango cyane shaka inshuti ubwira ukibwira muzamujana gusenga ubwira ngo inshuti yanjye ngwino ufashe dusengane ngwino ufashe ndaremerewe ngwino ufashe tuimizane safari ya kwenda mbinguni. Wengi wetu wamechoka wameutua msalaba tuwaonyeshe ni tena salama wa uchukue. Ukeneye mugenzi wawe ukeneye ndi gusherekeza muri cyo kigaragazo. Amen. Uramukeneye muri cyo kigaragazo urimo ukeneye ndi kugwerekeza ugufasha gusenga uramukeneye. Haleluya. Tabiri na atowe nani sijui atowe karimani mambo mengi na si kila wakati kujifunza lugha ya Kiswahili lakini namtaki. Na wale ambao wanajua nani Kizungu tukiwaambia wakuja nani kutafsiri hawezi kuwakubali hawana kataa. Lakini tafadhali tunawahimiza turabinginga cyane kugira ngo turashaka basobanuzi benshi kwa sababu tuna majirani, kuna wale ambao wanahitaji kuwa pamoja nasi au wose wakeneye, lakini tutajaribu kuchanganya kilugha kidogo kidogo alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma katika Injili ya Mathayo 26 mlango wake wa 41. Mathayo igice cya 26 umurongo 41. Mathayo 26 mlango wake wa 41. Mlango wa 41 kunasema, some katika jina la Yesu. Mube maso musenge mutaja mu mosha, mutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. Haleluya. Barua ya Yakobo sura ya kwanza na mlango wake wa kwanza na haya yake ya 13. Kandi kurwa Yakobo igice cha mbere n'umurongo wa 13. 13. Muntu niyoshukwa gukora ibyaha yo kuvuga ati Imana niyo imwoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshya umuntu bibi cyangwa ngo nayo igirire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshwa n'ibyo yakuruwe n'ibyo ararikiye bikamushukashuka, nuko iryo rari rigatwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bikabyara, bimaze gukura bikabyara urupfu. Amen. Na tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabanza gushimira Imana mwese w'umwami wacu Yesu Kristo duhaye umwanya mwiza guterana Imana ngo jihimbazwe. Mwese ndabararitse kugira ngo tubane namwe, nabonye n'abashitsi n'umushumba rumwe bene data twigeze guhura muri Zayoni ngira ngo niba cyangwa nihenze service ariko ngira ngo mutuye hano n'abashitsi bavuye mu Rwanda nawe tuye hano ariko ndibera hano twigeze gukubitana gutyo ma terana simbusa, ariko bashumba turabwakiriye n'abandi bose turabakiriye. Haguruka guteterane. Haleluya. Namwe ndata mwese turabakiriye. Amen. Namwe ndata ndamuzina haguruke nawe nigeze kubona simbizi niba unageze gutsa babakiriye naje kwakira murakaza neza Imana bijoshe. Reka saba iterana ryose twakomera amaji. Karibu sana. Amen. Mwese ndabakiriye mu izina rya Yesu.
turashima Imana kuko Imana yaturinze twari tumaze iminsi rwose tudahagarara ahangaha hafi amezi abiri yarashize, ariko turashima Imana yaturinze yabanye natwe, twari twazindukiye mu Rwanda, Imana iraturinda tugaruka amahoro, Imana ngo ihimbazwe. Abandi bose mwarabakiriye badusengana n'abaturi ku musozi wose ndabakira ku tuganira ijambo ry'Imana. Mugoroba wa none bamaze kuntora ngo ndaganira nimeamua kuongea neno la Mungu jinsi ya kushinda majaribu, kunesha ibigeragezo. Amen. Kunesha ibigeragezo, kunesha ibigeragezo nijyo turuganira ijambo mugoroba. Kushinda majaribu, kushinda majaribu. Somya amagambo y'Imana, aya ni amagambo Mwami Yesu yavuze. Haleluya. Wakati icyo gihe yaragiye Getsemani gusenga, hari hafi bwari bukeye yapfe, aje gusenga jana na Yakobo na Yohana na Petero. Ngo ageze ahantu abasiga ahantu ngo umuntu yotera ibuye, aragenda aje gusenga. Ageze yarasenga isaha ya mbere, ngo aragaruka, agarutse ngo asanga Petero na Yohana banuhindikiye basinziriye. Arabwira ngo ese timubashije kubana nanje isaha imwe, musenge mutagwa mosha. Amen. Yongera gusubirayo, nanone agarutse asanga n'ubundi basinziriye. Arabwira ati munaniwe musenge mutagwa mosha. Bwa gatatu arabwira ngo noneho nimusinzire ngo kuko ungenza ari bugufi. Ubwo Yuda yarageze hafi n'igitero, baje gufata Umwami Yesu. Amen. Kunesha ibigeragezo. Ese ikigeragezo ni iki? Ico bita ikigeragezo cyangwa ibigeragezo? Ikigeragezo ni ikintu cyose, amen, gishuka umuntu kugira ngo akore icyaha. Amen. Ijambo ryumvikanye. Ikigeragezo ni ikintu cyose kigerageza umuntu kugira gute, kugira ngo akore icyaha. Hari inzira zitatu ziva mu ibigeragezo. Turi kumwe? Haleluya. Ibigeragezo, ariko hari ikigeragezo kimwe kiva kwa Satani. Kwa Satani ho tubazabyita ikigeragezo rimwe na rimwe bazita ngo ni ibishuko. Ko Satani ndazagerageza, Satani azashuka, Imana ni izigerageza. Amen. Haleluya. Ariko nanone hari ibigeragezo bituruka kwa Satani. Biza bituruka kwa Satani. Satani azayohereza akoreza ku muntu. Agamije iki? Agamije kugira ngo wa muntu namara kugeragezwa aneshwe akora icyaha, kandi icyaha kiza gitandukanye umuntu n'Imana. Mumaze gusoma ijambo ry'Imana kuntu Yesaya avuga ngo ukuboko kwanje gufi kugira ngo nanirwe gukiza. Igihe cyose Isiraheli yakoraga icyaha, muribuka wa munsi Imana nako Baraki ngo amaze kumva ubwoko bwa Isiraheli, amenye ko bahaye baza ngo bamenye ukuntu batsinze amami y'Abamoni hakurya ya rwa ruzi n'ibitangaza bakoze. Ngo Baraki asha ubwoba, ahaye ubwoba ngo ararika umugabo witwa ni Baramu. Baramu ngo yari ngo Baramu ashukwa na agiye kuyibaza Baramu y'Imana yari yamuye kukukera, aravuga ati ntugenda ico nibushire mu kanwa kawe arashuka. Amina. Yagaragaje inshuro 7 kuvuma ngo ariko ngo ntizakunda. Bigeze ngaho kugeza ubwo ngo yagaza ashaka kubavuma agatanga umugisha. Ngo akavuga ngo ko ndabareba ngo n'ubwoko butuye kwabwo tubuzabara amahanga. Ko ndabareba ngo ubabunze ngo ameze nk'intare y'ingore ibuze musana byayo, ngo ninde wabasha kuyivumbura. Bimaze kumunanira kuvuma, noneho ngo Baraka aramubwira ati ukuni gute byagenze, jewe wakuzanye ngo uje kuvuma ubwoko none kurabuhesha umugisha. Ngo aramubwira ati byananiranye, ariko mubwira inama, hari ikintu kimwe kizagira mu bwoko ikabuteza ibyago. Amen. Iyo bakoze ibyaha Imana izibareka,
ati none ugende Baraki we ushake ngo abakobwa beza ubatega abahungu b'abakire nibasambana nabo bizaba birangiye. Niko bagera batega barasambana ngo bari gusambana muzamwumva mugiga yisha abantu mugiye gito cyane, ariko ngo bigeze ubwo umukobwa n'umuhungu baje gusambanira ngo mu rusengero rw'Imana imbere y'Imana ngo bashike Phinehas. Ngo amakuru ya Phinehas ngo agira ishaka ry'Imana cyane n'ababara, wageze ubwo ngo barashika afata icumu ngo atera wa muhungu na wa mukobwa arishimuranye ubutaka birapfa ngo Imana irivuga ngo nukuko Imana Phinehas. Amen. Haleluya. Ikigeragezo ikintu cyose umuntu akiza ku muntu ufite intego yo kugira ngo akore icyaha nikimara n'Imana, namara gutandukanya n'Imana azaba agiye mu rupfu. Inzira ya mbere zituruka mu kigeragezo ni kwa Satani, inzira ya kabiri ni ku Mana. Ku Mana naho si ikigeragezo zako si igishuko bazabita ngo ni ibigeragezo. Amen. Imana izireka rimwe na rimwe tukageragezwa. Hari abantu uzasenga iyo basenze abazakubwira kuvuga ngo ngo mu Mana gusa ngo salama barakubesha. Mu Mana si umurambi gusa aho bakubwiye guki barakubesha. Rimwe na rimwe Imana izitunyuza mu bigeragezo. Ariko umuririmbyi aravuga ngo haleluya, kwani majaribu yanafanya nini? Azatuma umugenzi akomeza urugendo. Haleluya. Turaje kubivuga ukuntu Imana yagerageza. Yo ni inzira ya kabiri bigaragaza biza biturukamo. Inzira ya gatatu ni umuntu wenyine. Niyo dusomye ijambo ry'Imana ngo umuntu niyoshwa nirari ryiwe ntakabeshe ko Imana ariyo mugaragaje. Amen. Ngo kuko iyo ari umuntu amaze gutwikira irari twita icyaha naco kigira gutekazana urupfu. Amen. Ndabivuga ikigerageza kiva kwa Satani biza bivuga ngo tugomba kukirwanya. Ikiva ku Mana tugomba kucihanganira. Ikiva muri twebwe tugomba kwisuzuma ubwacu. Sema ngamba rumvikanye. Haleluya. Niba Satani yaraguteye, Yakobo yaranditse igice cya karindwi ngo umurongo wa 7 aravuga ngo murwanye Satani, Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Mwegera Imana nayo izagira gute? Izabegera. Ikigeragezo twatewe na Satani nta kindi takugisheshenga takugira gute? Inzira nimwe gusa nukukirwanya gusa. Kandi tukirwanye mu nzira zitatu. Inzira ya mbere ni mu nzira y'amasengesho, inzira ya kabiri ni mu nzira yo gusoma ijambo ry'Imana, inzira ya gatatu ni ukwihana. Tumvikanye. Haleluya. Haleluya. Turwanya Satani gute? Mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ugusenga. Ijambo rya kabiri Yesu yavuze ngo musenge mutagwa mu mosha. Inzira ya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ribe muri twebwe rigwiriye. Zaburi yaranditse umwanditsi wa Zaburi igice cya 11 n'umurongo wa 3 ndago. Iravuga ngo nabiki ijambo ryawe umutima wa nawe ntabwo rijyana. Ndagira ngo naho ngaho. Ngo nabiki ijambo rya umutima wawe mwami kugira ngo ejo ntazagira gute? Tazagucumura. Haleluya. Paulo ayibwira aba Efeso aravuga ngo ribe muri mwebwe rigize gute? Rigwiriye. Ijambo ry'Imana ryagwire muri muntu ni inzira imwe kurwanya iki? Satani. Inzira ya gatatu ni ukwihana. Haleluya. Kwihana no kugira gute? Kwihana kugira nako kugira intambwe zitandatu. Kwihana ico bita ngo no kwihana. Intambwe ya mbere ni ukubabazwa n'ibyaha urimo. Kuko umuntu ntiyakwihana n'ibyaha arimo. Intambwe ya kabiri ni ukwicuza. Intambwe ya gatatu ni ukuzatura. Intambwe ya kane ni ukubireka. Amen. Haleluya. Mwana Yesu asifiwe sana. Intambwe ya mbere yo kugira gute yo kwihana ni ukubanza kubabazwa n'ibyo urimo. Utarababazwa n'ibyo urimo ntiwo kwihana. Haleluya. Umusinzi utarababazwa n'ubwo buzima bw'umusinzi ntiyo kwihana. Umusambanyi utarihana n'ubwo buzima bw'umusambanyi ntiyo kwihana. Uwagiye mu bindi utarababazwa n'ibyo ntiyo kwihana. Intambwe ya mbere yo kwihana ni ukubanza kubabazwa n'ibyaha dahuri. Cya kabiri ukagira gute? Bwana Yesu asifiwe sana. Ugatera intambwe kugira gute yo kubivuga, kuzatura. Kuzatura ukabivuga mu izina. Hari umuntu weje wundi wigeze kumfata arambwira ngo ese ngo kwihana ngo iyo umuntu yakoze icyaha ngo wenyine akagenda akihana wenyine akabivuga ngo nibe bihagije. No ntibishoboka. Ngomba kuzatura. Kuko kwatura ni inzira ya kabiri yo kwihana. Haleluya. Kandi si buri wese ugomba kwaturirwa.
yego birashoboka ko waba uri ahantu runaka utafite umushumba wo kwaturaho, birumvikana rwose kabisa. Wenda hari ahantu ushaka kwiyana aho nta mushumba uhari, wowe kwita ukegera mugenzi wawe ukamwita, arambwira cya gice cya 4:5 rwandiko rwa Yakobo 13 ngo mwatura n'ibyaha. Oya, zabi mwatura n'ibyaha handi avuga ni ukuvuga ngo abantu n'abantu bagiranye amakosa bakosanyisha.
kwizera kwawe ukomeje ngo utakomeye benshi iyo bageze mu bigaragaza barakomera cyane cyane biturimo abantu mugaragaza garagazwa cyane akabatangira ngo nihe nubona ariko reka ndebe ubundi umuntu yaranyamyo uzavuga ngo bwa ngasa nkabwira abantu akunda ikintu ijambo ry'Imana none tuzokureka ngo tugire tuzirengagize turi kuzirengagiza ariko niko biri ni ukuri ku ijambo ry'Imana haleluya kuko nta mukristo utanga kamivuge kuyo kamera haleluya niyamara kwemerwa uwo niyamara kwemerwa azagira gute azahembwa ibigaragazo rimwe na rimwe Imana izayemera ko ibigaragazo bituzaho kubwo impamvu ya mbere nuko ngo igerageze kwizera kwacu Imana yetu bamwe bagera iyo bageze mu bigaragazo barakomera cyane abandi bagera mu bigaragazo bakavamo bakananirwa Imana itubabarire Imana igire gute tubabarire haleluya amen Bwana Yesu asifiwe sana nzabwira abantu ngabwira ku mugaragaro sinzi ko ituma batazambwira ndabwira ngo jewe sinutanga ruswa bakaba n'ubu nyine hari umutejo n'ubugoro waraye umnyobeyeho ngo yaje kunigisha ngo yaje gupfa amasomo namwe iyo uzavugira kuri kamera ntuzawumva wowe ntuzawumva ko nagize vangaka njewe ni ntabwo ari zo guseka haleluya amen guseka ni igitangaza nakabyeho ibyo ngibyo subizo nanda amen haleluya Petero wa mbere rimwe no ku murongo wa 7 ninde wo dusomera tufashe kuyosoma vuga ibintu bize nihuta kera naringe gutinda kandi mpamva ngo vuge nangene kuvuga ntizo nshaka kuvuga ugeraho Petero rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 n'umurongo wa 7 ntawufasha gusoma ntawo dufasha gusoma rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya 2 n'umurongo wa 7 kumva kuntu bimeze oguhe mikrofone umushumba tufashe gusoma Imana guha umugisha nawe kudufashisha haleluya rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 n'umurongo wa 7 handitswe ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro izigaragareshwa iki umuriro Imana guhumugisha wari utarangiza icyo gice wari utarangira ngahe genda twumve urangize wose uwo murongo wa 7 kandi nsubiremo kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro izigaragara umuriro ugaragarwa n'ibigeragezo kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare kari ukukuri amaherezo kubahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa
haleluya Bwana sifiwe. haleluya Amen. Haleluya. Nzi ku munsi umwe Yesu nagaruka nabibi ngibi nazaza bimpembera. Haleluya. Haleluya. Nubwo izahabu ishira ariko izigira gute kugira ngo bagaragaze ko ari nyayo izigaragarishwe iki umuriro. Birashoboka ko icyo kigaragaza urimo n'umuriro ariko ngo imaze kugira ngo kwizera kwanyu kugaragara nimara kunesha muzahabwe ibwiza n'icubahiro ubwo umwami Yesu azagira gute azagara. Cyo kigaragaza urimo wenda no kugira ngo uzahabwe ishimwe imbere y'Imana kizakuzana ubwiza. Ihangane komera komera ushikame kandi wiyana urugendo Imanira rusi dore marayika azanye imbaraga komere urugendo. Amen. Ejo bunari Rwanda sinzivuga ahantu narindi ayo mara gushika umuntu wari aho twari turi kumwe na muntu arambwira ati nasagiye guhamagara umuntu musengere kandi musengere agira kashe nishi cyane aragoze faranga nishi ngire gute ati ya yewe uwo muri kumwe wamuyobewe ngire gute ngo asengere tisamuhamagara ati fe kumwereka gusa neza gusa umwerekwe neza araguheza kashe arazifite tisamuhamagara araje ngo mara gushika nyine Imana iramuntiza kabisa yamye akicinje yari kuri umuryango namye mwerekwa akicinje ndamuramukije gutya ngo muramutse ndamugira ngo afugufanga ufite ubukwe kandi Imana kirambira ngo umugabo wawe ntari hano muri kino gihugu yama turi kararira ngo turi kararira ndagenda sawa ntukunguko ngo mare gushika ndamubwiye ngo mekumbwira gose ngo mare ndamusenta gusenga Imana izogufasha nzugire neza utahe amen ngo mare gutaha wawe twari kumwe kutamusabye ifaranga kandi yagiye yanyuzwe wamweretswe afite ifaranga ndamubwira ngo Imana yampaye impano siyo kugurisha siyo kugira gute kanyota ifaranga mfite kugira ngo mbwire umukobwa wambaye amafaranga tayo tingo nyabuna utwe nukunguko gati nuko gaya ati wakugira ngo ture hano urebe kunda abandi bakize tiwokira ubokira umeze gutya ko nta musi nzosengera umuntu wambaye ifaranga nta musi no chakora wenyine azabyiyumvamwo wenda afite intuzagira gute ariko sinsaza. Kuko ngo nimamara kwihangana icyo kigaragazo urimo kikarangira muzahabwa ubwiza n'icyubahiro ubwo umwami Yesu azagira gute azagara. Ntabwo uri muco kigaragazo nugira ngo bigaragaze kwizera kwawe gukomeye. Haleluya. Urakomeye muri cyo kigaragazo uri nike urakizi kirimo ukanya kicinjira kiza kiri hambiri zariya nategereje ngo tuganishe umukubuzo murawuzi umukubuzo wandi waza bakubuza ngo tuganishe umukubuzo ariko ijambo ryagize imbaraga ndavuga intanza vuga kamaro amagambo ane umukubuzo uzukora ariko sizo nagize ntana katuganira ngaye wenda kituzagana ikindi gihe chake mpamvu yakabitsa tugerageza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ngo nukugira ngo dukomere kiroho ubugingo bwacu bugira gute bukomere iyo tunyuze mu bigaragazo bikaducunda bikadukubita hirya no hino none isi yacu iraducunda idukubita hirya no hino ariko kugura urukundo rwawe tuzambuka mu gihugu neza ya amen. Iyo bigaragaza biducuza bikadukubite tugera ubwo tutimba tugakomera kiroho. Amen. Haleluya. Haleluya. Tituba tukira abana boneshwa n'ibintu zose oya bako bamaze gukomera bamaze kugera mu rugero rwiza rwa Kristo. Haleluya. Batoba kineshwa kuko ubukene bwaje batoba kineshwa kuko processes zitazitungana ariko amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Abandi mwe zabwira ibintu batekereza kuko ni ijambo ry'Imana ntawe nasereza no kukibana byo mbabara nawe waje gusa ntawe kandi rwose uzukora n'umubwira uko zababwira iwacu nkavuga ngo ushoboye ufite abantu bakuru ushoboye abikore rwose. Amen. Kuko reka nabwo zaza bibana tuze iyo nja kuba wenda bitekereza kuva
nigeze kumva umugabo ngo yigeze kuvuga ngo aravuga ngo nimba ngo bari barakayisha aravuga ngo niba ari upasiteri ndabwambuye ngo turebane yewe ubwo bwambuye upasiteri umuntu wasenge ngo arabwambuye tekeza mushumba kavuga ngo ubushumba basengeye ngo ndabwambuye ngo kandi nyine zamubayeho uko yabwambuye umunsi ndamuzi yanyabwambura bwambuye n'ubu ngubu zaramunaniye yarabwambuye haleluya ariko tunyura mu Imana tunyura mu bigaragazo kugira ngo tugire gute dukomere bidufashe kugira gute gukomera muri kiroho dukomere mu buryo bw'umwuka dukomere tuba abantu bashitse ubasha kwihangana amen Paulo yigeze kubivuga aravuga ngo nashima Imana kuko ngo kuboha kwanje ngo kutigeze kubera inkomyi ubutumwa bwiza nubwo naboshwe ngo ntibizigeze bibera ubutumwa bwiza inkomyi amen haleluya Bwana Yesu asifiwe sana nizo tukaza wanga ibigeragezo kuko ibigeragezo binayimiza musafiri mwendo bizo bituma ukisa komera agakomera mukisa utageragezwa n'umwana ndavuze usenga vuba ari umuntu ugize gasenga uzumva abantu bavuga ngo jewe ngibizaje ngo ni tik tak mwiyo senze gute bene byo bisubizo ndabitinya ibyo ko musenga nimugora mugimane kamisubizo ndabitinya nzamwangirisha ibisubizo kwerevuye ku mana jewe usenze nimugora bakera bakabakeye sinzabyemera kuko ngomba gusenga cyane kuko ibisubizo byiza nyazo z'Imana z'abantu bakuze mu gakiza bizabitindaho bizabigira gute bizabitindaho ugakubira kakabira ukavuga ugasenga haleluya ugasenga zanibuka 9 kane gutyo nigeze gusengera icyifuzo ndasenga cyane nari mbabaye cyane umunsi umwe ngenda mu mazi ninje mu mazi nafukamye mu mazi hari nka saa 3 ngo bigeze nka saa 8 ndahwerera mu mazi hawe turi kumwe ndije nyine gusa ndahwera ndaryama kwa kundi ryamye ndikurura kakanya nk'iminota no sinamenye igihe cyamayo numva nkakayaga ndahembuka kandi gitangaza naratashe sinasubiza cyasubijwe none nk'imyaka 3 ishize nahwerereye mu mazi mpanga isengera iyo Mana yawe iri tik tak bazoyirebe neza kabisa wene ziguhenda kugira ngo utabone utayicika izibona kudakomeye woyicika igatuma ganyine gusubiza vuba kugira ngo guhenda uhagume haleluya impamvu ya kabiri tugeragezwa nukugira ngo ibigeragezo bigerageze kwizera kwacu nitumara dukomere kiroho dukomere kiroho haleluya ubwo bukene urimo zo ntambara urimo humura Imana kira kugerageza kugira ngo ukomere cyo gihe urimo amen haleluya gatatu haleluya impamvu tuya gatatu kuma kugeragezwa no kugira ngo nitumara gutsinda kunesha igerageza tubone ko dufasha abandi bageragezwa amen nitumara kubitsinda natwe tubone ko dufasha iki abandi bagize gute bageragezwa siko bimeze haleluya umuntu wihanganye bukene bugashira kuri umuntu yobasha kwihanganisha uri mu bukene umuntu wihanganye kigakihangana process zigashika giye cyayo tiyo ntazihanganisha ni nawe ujwigiriye kadoza kunda kuvuga ngo no kujwigira harabo nani bashwigiriye muri dosi ujwigire barajwigiriye kabisa azagenda bagakomeza abandi akabona baraca arajwigiriye ariko nukugira ngo numara Imana nimara kukiza uzofashe nawe abandi bazajwigira mu gihe cya siko bimeze haleluya impamvu tugeragezwa ya gatatu nukugira ngo nitumara kunesha ikigerageza tubone uko dufasha abandi nabo bagira gute bageragezwa haleluya Bwana Yesu asifiwe sana haleluya bitanga ingero nyinshi z'abagaragajwe barimwo bayo Yobu yaragaragajwe Yobu muramuzi iyo mu gihugu cy'ahusi hari umuntu witwa Yobu yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose arongisha n'Imana uwo mugore we aramubwira watusiyo ai maze nawe ukifia yo nafuya muda ya mama zasubira muda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka
natwe nitubona ibyago n'imitego ya satani twirinde kumwami Yesu. kuko urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye ntituzadutererana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Impamvu wanyura mu bigeragezo, impamvu unyuze muri ubwo bukene, impamvu utinza aho hantu mu bigeragezo ni ukugira ngo numara kuhava nawe uzokomeze abandi bazahanyura inyuma yawe. Atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Nigeze kugira ikibazo ntsindwa 4 kuri diplome d'etat. Ndatsindwa 4 inshuro 4 kuri diplome d'etat. Kora impinduka yambire ndatsindwa. Kora inshuro ya kabiri ndatsindwa. Kora inshuro ya gatatu no tsindwa ukuntu hari umuhungu twakinaga twarabanye hano simuvuga wenda twarabanye no yagiye hanze ubunyine. Twari turi muri salle d'examen kwese hariya kuri école congolaise. Munsi wa science kuko imibare nza bivuga cyose science ni Imana yari yaramfashije. Imana yari yaramfashije rwose. Science yari inani yanje. N'ubu ngubu shize kushize nagerageje kubara formule za physique ngikibuka mutwe sanga ndakibuka 32 zimaze gushize mu formule za physique gusa ndashye sanga nari buse ngagenda ka chapitre sanga no umunsi dukora wa science agira amahirwe bagenda batanga impapuro zirashira zigeze ngo aje kumuzanira bazanira seri yanje abakoze examen bazana seri yanje neza ndavuga ati papa wagize chance ngo bazanye seri yanje wowe urebe gusa ku mpayengora uzuza ko siyanse narujuje uwo munsi n'umunsi fata diplome narujuje 10 ku 10 pana nzuza noneho agirima aratsinda abona diplome je ndatsinda ntumva kuntu bizameze ndatsinda noneho ntashe ndavuga ati ikigeragezo kinyabaki sinze kuzibiratira ntabwo nize ndubuswa pe n'ubu yongiye mu ishuri sindi umuswa ariko ndatsinda ngo mare ndavuga ati nja gusenga Imana saba Imana do Imana nja kwibuka kuko Imana yabikoze kugira ngo nimara kubura diplome sinkiribwira ubwenge bwanje nziringire kuko yigeze gute ariyo y'Imana kuko umwaka nasinze diplome so umwaka nakoze effort cyane ariko nayize ndetse bukeya cyane ahubwo ndasenga cyane Imana ifa diplome. Haleluya. None rero iyo mbonye abantu batsinze kubona diplome zabo yangarije kamwe ngo mukomere naje nayibonye ku nturo yakanga yakana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Noneho reka tuvuge rero inzira zine zifasha umuntu kunesha ibigaragazo. Amen. Haleluya. Ayo magambo aracahemva uri mu bigaragazo sinzi curimo ariko vumilia ihangana. Haleluya. Ari jambo rivuga yo mubwiri y'indirimbo ya Salomo zavuga ngo imvura yari ihise imvura yari ihise gihe cyo kujwigira k'ingendo kwari kugiza gute kigeze mu ndirimbo ya Salomo zavuga ngo ntakitagira iherezo takiye tajoro ridaca ahari bwababwije kuri wewe wihangane ko buca wawe wategereje kugezeho kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu ngwina n'ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha. Amen. Amen. Nari ngiye kuvuga ngo inzira zine zizafasha umuntu kunesha ibigaragazo. Haleluya. Tuzobora kugeragezwa nta utazogeragezwa nta utozogeragezwa ntawe. Amen. Ariko reka nkubwire izi nzira zine zazifasha umuntu kunesha iki ibigaragazo. Inzira ya mbere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inzira ya mbere izifasha umuntu ngo nugusengera hamwe nukugira groupe y'abantu musengana nugushaka bagufasha gusenga.
ni ukugira inshuti zo gusenga. Maombi ya pamoja, njia nne zinazosaidia mtu kwa kushinda majaribu. Njia ya kwanza ni maombi ya pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biravuga ngo kugenda muri babiri biratokugenda ari umwe, ngo kuko iyo mwaguye undazagira gute azamuzuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nibandugira mu muzamujana muzamusenga. Nibande washe musenga. Ejo ndari umwana umwe twataramenye masoro amaza ariko umwana yaranyireswe ye. Twari duhuye ngo turajana ariko umwana yaranyireswe ye. Narambwira ati sha genda nje kukugurira kabisa. Uranyireswe. Yabambwira safari yose, ambwira ukuntu byagenza, ambwira ukuntu byakubiye hariya hirya, ambwira n'igihe nzomara hano, ambwira n'igihe nzohavira, ararenguka neza zane ntuze, ambwira n'igihe nzotahukira mu ijuru. Ambwira turi gitangaje. Kugira uwo mujana gusengana ni byiza. Gusenga wenyine ni byiza, ariko nawe uzugira inshuti muzamushana. Haleluya. Uzugira umuntu muzamushana he masengesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nugusenga wenyine ugira uwo mujana, ariko ugira inshuti apana gashesho. Apana iki? Ubushuti na gashesho biratandukanye. Inshuti na gashesho abantu benshi bazagira ntuba abandi benshi utawita ngo ni inshuti. Si inshuti n'ukuri kw'Imana, murashesha. Murashesha. Inshuti uzoyibona mu bintu bibiri. N'umuntu mukunda kugenderana, n'umuntu muzo musangira ibizanyu. Amen. Umuntu nakubwira ngo muri inshuti, mutaza mugenderana, mutaza musangira, ataza gutabaga igihe cy'ubukene, murashesha. Ariko inshuti zo mu mwuka zirakenewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo yandikira Timotheo, yaramwiye ngo Timotheo we muzogira umwete kunzaho vuba, ngo kuko sigaye nyine udusigaranye naruka, ngo kuko Mariko yansigiriye, ngo kuko gukunda ivyiki gihe. Uzogira umwete muzeko. Irunguriranyise Timotheo, uzogira vuba muzeko. Uzogira vuba. Amen. Nubona ibigaragazo byakugeragazo cyagitinzango cyane. Shaka inshuti ubwira ukibwira muzamujana gusenga. Ubwira ngo inshuti yanje ngwino ufashe dusengane. Ngwino ufashe ndaremerewe ngwino ufashe. Tuimizane safari ya kwenda mbinguni. Wengi wetu wamechoka, wameutua msalaba. Tuwaonyeshe ni tena salama wa uchukue. Ukeneye mugenzi wawe, ukeneye ndi gusherekeza muri cyo kigerageza urimo. Amen. Uramukeneye muri cyo kigerageza urimo, ukeneye ndi kugwerekeza ugufasha gusenga. Uramukeneye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muri ubwo bukene bukujwigirije, ukeneye undi wo gufasha gusenga, mukabusengera. Muri yo processes yananiranye yabaye ingubiye processes, ukeneye undi wo gufasha gusenga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muri izo tambara zo mu rugo ufite zanze kurangira, ukeneye undi wo gufasha gusengera. Amen. Inzira ya mbere y'umuntu zifasha umuntu kunesha ibigaragazo nukugira ubundi bigufasha gusengera Imana. Amen. Reka kwiheranisha kibazo ufite, reka kwiheranisha kigaragazo ufite, shaka undi kwibwira inshuti yawe musengane agufasha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uzawibuka mukristo bageze ku ruzi rwitwa Rufu. Mukristo nabyiringiro ngo barakanaga ngo batangire kukanyaga gusa batangira kumirwa. Byiringiro ngo mukristo yamubwira byiringiro tuziringi. Njewe birananiye kabisa. Genda ico gihugu uzokiragwe, njewe ndabinaniye. Byiringiro ati hangane muvandimwe. Atayaye. Haleluya. Birananiye ko ndumva giye kuzika. Mukristo ati mubyiringiro ati ko ndumva kigejeje ikirenge mu maso. Ihangane. Kugeza igihe nawe ngo mukristo yageze gutakumya kwihangana ngo akanagire. Ngabwira mubyiringiro ngo noneho naje ikirenge kigeze ku maso. Ngo baravogera kugeza bambuse hakurya. Bageze mu gihugu cyitwa Kiroga ngo batangiye gusinzira, ariko ngo bari barabwiye nabwibwiza butumwa ngo arabwiye ngo nimugera mu gihugu Kiroga ngo muramenye mukasinzira. Umusozi biruwanya iwabo wirungu uramenye tukasinzira. Umusozi biruwanya iwabo wirungu
uramenye tukasi mukristo ngo ibitotsi biramurenza cyane ngo agahunyiza zingira ati kanguka ntuze kwatubwe ngo titugasinze ku musozi birananirana mukristo ngo ibitotsi biremeje ngo arambwira ngo ibitotsi birembeje ngo nzamerwa n'iki uzamerwa no kuganira amagambo meza y'umucunguzi ngo mukristo yumva ko asubijwemo imbaraga ngo baragenda kugeza basohotse muri ico gihugu kiroga icyo kigaragaza urimo n'igihugu kiroga kugira ngo kikunanize kugira ngo ukure mu muntu bw'Imana shaka undi shaka inshuti gufasha. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Shaka inshuti gufasha. Shaka indi gufasha gufata ukuboko. Kukure muri cyo kigaragaza. Amen. Yo niyo nzira ya mbere yo gusengera hamwe. Nzira kabiri. Amen. Ngo na masengesho kwiherera. Masengesho gira gute? Yo kwiherera se kwiherera mwese murabyumva? Yo bita ngo ni maombi ya faraga. Kwiherera uzugira ngo umunsi Daniel amaze gurana ikigaragazo cyo kwa Dariyo ngo Bibiliya ivuga ngo amaze kumenya ko rwandiko rwashize kuboko ngo ajiwe ngo kazafuka magatatu ku munsi ngo kwera asazogira gute abigenza akiherana n'Imana. Masengesho nyine tumubona abantu benshi bananiwe mu bigaragazo kubera iki kwihera ntibakiherana n'Imana nta masengesho bagera kwihera ntayo bazabonana n'umukunga gusiba mukunga twese ndugira gute ariko nyuma ya mukunga ndo kunesha ikigaragazo nuko Imana mukunga ndo kunesha ikigaragazo ndakurahiriye haleluya zabandi zo kunesha ikigaragazo sentetizeni ndayishimiye turanze neza tizo kunesha ikigaragazo ariko inzira kabiri izituma umuntu anesha ikigaragazo na masengesho kwiherera. Haleluya. Uzuka sakenda abandi baryamye babagona uzuka wambare uje muri saro senga Imana. Haleluya. Mu gitondo winyevze ugenda hano uje kubwira Imana nimugora winyevze uje kwiherana n'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inzira kabiri z'umuntu yonesha ikigaragazo icuri mu cyo inzira kabiri kufasha na masengesho kwiherana n'Imana. Haleluya. Rufata umwanya wiherana maze usenge sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe bishire byose ku murongo ibikugoye Imana iragukunda nzaguhana. Fata umwanya wiherana maze usenge sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe bishire byose ku murongo. Kigaragaza kirakushwigirije. Kigaragaza kirakushwigirije. Fata umwanya kwiherera. Fata umwanya kwiherera. Ibuze ibitotsi. Zinduka mu gitondo. Iherana n'Imana. Ubwira Imana. Shire byose ku murongo bikugora. Imana iragukunda. Zizaguhitera. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nzira gatatu. Nzira gatatu izafasha kunesha ikigaragazo. Ni inzira yo gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma iki? Ijambo ry'Imana. Nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbinguni. Neno la Mungu tulilolipata ya mbinguni natuonyesha nuru gizani ya kutuongoza katika mwendo wetu kwenda mbingu. Katika neno la Biblia yote umeupata utajiri wote, mbingu na nchi vitangamia, neno la Mungu litashinda yote. Amen. Uzumva byagaragajwe cyane. Uza wicara ubumbure Bibiliya isome ijambo ry'Imana uzobona ihumure. Amen. Uzobona iki? Ihumure. Ijambo ry'Imana. Ufata umwanya usome ijambo ry'Imana uzobona ihumure. Amen. Uzobona iki? Ihumure. Uzobona ihumure. Uzobona ihumure mu ijambo ry'Imana. Amen. Byahumuje byatumye Rwanda Yesu ndiyo yanesheje wa Musa ari mu butayu. Satani yazamwe ngo biranditswe ngo. Yesu akamubwira ngo biranditswe ngo. Haleluya. Umuntu uzatangwa n'ijambo gusa. Satani akamubwira ngo biranditswe ngo umuntu Satani we kugerageza Imana yawe. Ijambo ry'Imana rizadufasha kugirisha ibigerageza. Ni inkota tuzadukoresha. Babika mu Kristo za kurangiza rya nyuma. Mu Kristo umunsi ngo ahura na Apoloni mu nzira. Apoloni ngo amurebye ngo arambwira ati se wewe tubigeze ku mukozi waje. Tubigeze ku mukozi waje.
mukisa ati nabaye umukozi wawe ariko nagaye ibihembo zuhemba tugoreka nkongera ibihembo ariko usubirayo mukisa ati narabigaye sinosubira ngo atandama ngo yamatambikiza mu nzira avuga ndabona no guca ngo atandama babo gatangira kumurasa imyambi mukisa umagaragaza gukinga imyambi myinshi iyindi iramufata ngo imufashe yikubita hasi ngo amukubita hejuru satani amagarara hejuru apron ngo amagarara hejuru mukisa ngo aja kwibuka kuko afite inkota ngo arayisingira ngo bare kwisingira ngo ararimbera ngo satani we kunyishima hejuru ngo kuko iyo nguye mbamzuse ngo mutikura mu kirenge satani ngo atamba baba nkayigiswa araguruka aragenda ngo tiyongera kumubona jambo ry'Imana n'intware tunashukunesha ibigaragazo haleluya satani neza kunesha abantu bazagira ngo bakora satani batera ngo koma satani hiyo tuyongisha satani koma satani twanze turi makera twarima ngo satani yakija ngo tumukanyage satani tumukanyage afite amazina agera kuri 72 yitwa satani Luciferi agira kimwe azaza mu bibiri mu shusho zibiri agira ishusho ya Luciferi agira n'ishusho ya satani Luciferi yaje mu shusho ya Luciferi azaza ameze neza cyane aho tujambo twiza azashekera ndi wari umenya ko ari satani Luciferi yaje mu shusho ya Luciferi azaza mu shusho nziza cyane igihe yaje mu shusho ya satani cyazagaragara azaza ari imbura yicagira takindi kizagiza satani no kwica no kurimbura no gusenya icyo gihe yaje mu shusho ya satani n'utazusenga nawe yomwereka ariko yaje mu shusho ya Luciferi azaza ameze neza cyane yorosha akanyota ngice akanyota wo kwisomera uri mwe bon ni byiza kazavuga igifaransa n'utwongereza tuwora utahura keretse kuza gute keretse uzi uri mu ijambo ry'Imana amen wanesa sifiwe sana haleluya kuko umuntu yazashekera ni mugoro no sese nibirasanzwe vera birasanzwe wose uwe ubutayo ntibugize gute yego buratayo ariko se agakiza ngashire hehe Yesu mushire hehe wagemureje mushire hehe iyo yaje Luciferi azazana akajwi keza cyane uzuja gutahura yaroromye kera ariko yaje satani nyine ntawutomubona none se umuntu ukamasiduka kamatanga gutuko wewe wamenye ko satani waje ariko umuntu yaje gushekera se wamenye ko satani Luciferi yaje mushira Luciferi kandi abesha kenshi satani ntaza muri satani aza mushira Luciferi amen haleluya jambo ry'Imana ni inzira ya gatatu izituma umuntu anesha ibigaragaza inzira ya nyuma ndangiza haleluya bwana Yesu asiwe sana nukuba maso mugira gute kuba maso no kugira makenga bibiri zivuga mu migani ngumya makenga yabonye kibikije azagira gute azayiye azayikinga kagira gute gatamba kenga yewe kenga ugira makenga ibintu byose utagukenga ukenga amen haleluya bwana Yesu asiwe sana uzugira gute uzukenga ube maso kenga nose kigaragazo kishe ngire gute kwamuke ukagikengera kure cyane bwana Yesu asiwe sana kunesha ibigaragazo ukwintambara turwana sinki y'abantu turwana n'abadayimoni myuka yo mu kirere basirikare ba Yesu muhagarare mushikame tazatsindwa n'umubi buriganya bwa satani ukwintambara turwanayo sinki y'abantu turwana n'abadayimoni bamwe bahuye n'ibigaragazo bibamara igihe zo gusenga iyo ibigaragazo byateye biza bitera ubukonje ejo bundi narabivuze nari Rwanda ndavuga ngo ubukonje bw'umutima bwaje buza bukora ibintu bitatu ibigaragazo byije bikagutsinda bikagira umutima buza bukora ibintu bitatu ijambo rya mbere uzabyica ibihe byo gusenga ijambo rya kabiri uzabyica inyota y'ijambo ry'Imana ijambo rya gatatu uzabyica umutima wo gutinya Imana umuntu agatinyuka Imana asigara yumva akora ibishaka ariko awaye kabesha kumva ari sawa kariga kumva ari sawa amen haleluya bakamutuma ifaranga zivuye u Rwanda zo kuza hano agashitsa bamuhaye amadolari agashitsa amagande amutuma igitego akavuga ngo bahuye n'abajura ngo yahuye n'abajura ngo baramwibye ngo bagize gute kandi bafite Imana ngo bafashe munesha ibigaragazo turi mu isi ibigaragazo satani arahagurutse mube maso bavani satani arahagurutse mu buryo bwose bamwe karabashukisha amafaranga
abandi karabashukisha ibindi byose muhagare mu maso kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo haleluya ngo musenge mutagwa mu mosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haguruka niba ushaka gusenga. Niba ikigaragaza cyara kuzahaje bituma wimura ibyo zawe byo gusenga, haguruka tugusenga Imana. Wowe wumva ibigaragaza zaramubashije kabisa, nahaguruka tugusabira Imana. Komera ushikame kandi wihana urugendo imanira kandi marayika azanye imbaraga nyamuneka mana tabaritorero uba abantu benshi barasinziriye amagare yabo ari ku miryango bategereje urugendo. Niba uzi ikigaragaza urimwo cyatumye kikuzahaza urakizi n'umutima wawe, ariko imugoroba none biravuga ngo musenge mutagwe mu mosha. Komera ico kageragezo kizatume uvamwo ufite kwizera. Komera ico kageragezo uzakivemwo warakomeye warakuze mu gakiza. Komera ico kageragezo numara kugitsinda nawe uzafasha abandi bazagaragazwa. Amen. Senga Imana. Mana ushobora byose. Mana urakirana. Mana uzuye imbaraga n'ubuntu. Data ndagusabye mwami Yesu kugira ngo abene data bahagurutse ari bigaragazo barimwo zabazahaje. Mana bakomese ubaha imbaraga zo kubinesha. Mana baremera ibihe byo gusoma ijambo ryawe. Mana baremera ibihe byo gusenga hamwe bonyine biherereye. Mana baremera inshuti zizabashoboza muri uru rugendo. Mana bashoboza kuba maso kugira ngo bashe kurinda ikizigamiro. Kuko igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Gakiza karatwegereye. Wengi wamelala, wengi wamesinzia, wengi wameacha, benshi barese ibyo babwakira. Mana bashoboze, Mana baneshereze, baha imbaraga, baha ubushobozi, baha umwete kandi wo kongera gutsinda no gukomeza urugendo mwami databuja. Baremere mwami Yesu uziza, ubuntu n'amahoro mwemeza kubaganza, cyubahiro kibicawe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.